Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau escort ambulan dari Rumah Sakit Rifai Abdullah, tujuan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dengan situasi jalur yang macet parah. Ini saya ketinggalan ya. Terima kasih, Pak. Kiri, Pak, kiri, Pak, kiri, Pak, kiri, Pak, kiri, Pak, kiri, Pak, kiri, Pak. Kiri, Pak, kiri, Pak. Kiri, Pak, kiri, Pak. Tahan, 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 tahan. Pasien emergensi ya. Kiri, Pak, kiri, Pak. Mohon kiri dulu, Pak, kiri, Pak. Standar ya, Pak, standar. Mohon berkiri, Pak. Posisi jalan macet ya. Tahan dulu, Pak, tahan dulu, Pak, tahan dulu, Pak. Mohon kiri, Pak. Maju, maju. Mohon kiri, Pak, kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak. Maju terus, Pak, maju terus, Pak, maju terus, Pak, maju terus, Pak. Maju, maju. Tahan, tahan. Kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak. Kiri dulu, Pak. Kiri dulu, Pak. Kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak, kiri dulu, Pak.
Maju, maju, maju. Maju situ. Tahan dulu Pak, tahan dulu. Maju Pak, maju Pak, maju, maju, maju. Dulan. Tahan dulu Pak, tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Kondisi macet parah, maju Pak. Kondisi macet parah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon lagi. Tahan dulu Pak, tahan dulu Pak, tahan dulu Pak. Mohon Pak, kiri Pak, lungat kiri Pak. Maju Pak, masuk kiri Pak. Buka lajur tengahnya Pak, mohon bantuannya, emergency respon, terima kasih Pak. Langsung kiri Pak, langsung kiri Pak. Langsung kiri Pak, langsung kiri Pak. Langsung kiri Pak. Tahan dulu Pak, kiri Pak, kiri Pak. Maju, 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 maju. Mohon geser kiri Pak. Kakek Bu, tahan dulu Bu, tahan dulu Bu, tahan dulu Bu. Langsung maju, langsung maju. Langsung maju Pak, langsung maju Pak. Terima kasih Pak. Langsung maju Pak, tahan dulu. Maju, 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 sandu, sandu.
Maju pak, maju pak, maju pak. Maju lagi, Pak. Geser kiri pak, geser kiri pak, geser kiri pak. Geser kiri pak, geser kiri pak. Putar kanan pak, masuk pak. Langsung maju pak, langsung maju, maju. Macetnya minta ampun ya. Tahan, tahan. Tahan dulu pak, tahan dulu pak, tahan dulu pak, tahan dulu pak. Bentar, bentar. Tahan dulu pak, tahan dulu pak. Tahan dulu pak, tahan di sini dulu. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu pak, tahan dulu pak, tahan dulu pak. Kiri pak, kiri pak, kiri pak, kiri pak. Ambulan pak. Terima kasih pak, terima kasih pak.
Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Kembali pintu selalu terbuka. Macet parah, bro. Malam tahun baru ya. Tahan dulu, Pak, tahan dulu. Ini saya lepas di bundaran ya, bundaran Masjid Agung. Karena udah ada rekan-rekan dari kita. Makasih, Pak. Mohon izin, Pak. Tuh ambulan kita lepas di bundaran Masjid Agung karena udah ada rekan dari SDRA 2 unit. Karena saya ada pekerjaan, jadi saya lepas di sini. Dan situasi cuaca juga tidak mendukung ya, mendung berat ini. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.